Sa nhar it-tnejn il-Gvern Grieg se jkun qed jippreżenta numru ta' riformi ġodda li jrid jagħmel. Dan wara l-qbil li ntlaħaq il-ġimgħa filgħaxija biex il-programm ta' bailout lil Greċja li kien se jiskadi fl-aħħar ta' dan ix-xahar ikun estiż b'4 xhur. Wara jiem ta' negozjati u laqat li ħadu fit-tul, il-President tal-Eurogroup qal li jittama li r-riformi li se jitresqu nhar it-tnejn ikunu l-bażi li twassal għal konklużjonijiet pożittivi. So Monday, to summarize, a first list of reform measures from the Greek side. The institutions will look at that and give us their first view on whether this is sufficiently comprehensive as a starting point for the process, which will, of course, in the end, hopefully lead to a successful conclusion of the review. F'dikjarazzjoni tard il-ġimgħa filgħaxija, il-Eurogroup sostna li japprezza s-sagrifiċċji li jagħmel il-poplu Grieg tul l-aħħar snin. Intqal li l-estensjoni ta' 4 xhur qiegħda tingħata biex ikun hemm żmien biżżejjed għal diskussjonijiet bejn il-Eurogroup, l-istituzzjonijiet li selfu l-Greċja u Ateni. Wara li l-istituzzjonijiet jirreaġixxu għal proposti li se jsiru sa nhar it-tnejn, il-lista ta' riformi trid tkun imsaħħa fil-ġimgħat ta' wara u qbil dwarha irid jintlaħaq sal-aħħar ta' April. I think this is a very positive outcome. It will allow us step by step to get the work we have to do together with the Greeks back on track, and hopefully we can make a good start with that next week. L-awtoritajiet Griegi qablu li jimplementaw riformi kontra l-korruzzjoni, l-evażjoni tat-taxxa u li jżidu l-effiċjenza fis-settur pubbliku. Però il-Ministru tal-Finanzi Grieg Yanis Varoufakis għamilha ċara li dak li qablu dwaru mhuwiex kontinwità ta' dak li kien aċċetta l-Gvern Grieg li spiċċa ftit tal-ġimgħat ilu. Il-Ministru qal li spiċċa żmien li l-Greċja taċċetta xi ħaġa li jikdbilha xi ħadd ieħor u sostna li llum il-Greċja qiegħda tfassal il-futur tagħha, anke hekk dan tagħmlu ma' sħab Ewropej. Intant dawn l-aħħar żviluppi setgħu deru li nislu xi ftit fiduċja bejn il-partijiet differenti. Fiduċja li kienet nieqsa u li fi kliem il-President tal-Eurogroup wieħed irid jibżalija. We had a very intense meeting regarding a very important decision on the request for extension of the Greek program. It was intense because it was about building trust between us. I think tonight was a first step in this process of rebuilding trust. As you know, trust comes or leaves quicker than it comes.